mame nti o started say o yi no ti David na mo dem honom na obae na ka chem se me nka ma no ntuntu to dan no force me no ne me dai ka chem se mame nka nche me mame no na me ka che no obehu ade ode be me om betu kwan akọ no obeja mo sa north crowem na me see you nti na de bia na me sugu me yem nti mame ne ka evo na papa first day papa ne no die na o fie say na mo 14 years na Ghana for me bia dan sebi emoa o wa sinimu ba 14 years now 14 years is how to me ji prosini tadua no na wo na be ma fa oda patcho dabi na ekoi mama sibe ye kuro nti mama ne busa me se den na ye me na ne se minimo wo so anka man kan share because me suro nse ho no mama to na me titi mase nti omukoto eduro ni na mama na mama ne ka se we de enye kwanti no obusa me se me ne be me bi na ye sad na nti papa be bo ma no se so obusa me ka se ye mi teacher ni o kire ma de fa ko show teacher ni no mama de ko share chitenyi no aprosifo bi no me de ko share no mo frɛ o school mu ho no what to be the share teacher ni patcho ebusa for confession no a so mpaye ye no mo usama e tweba we confession bi oni esida bi wo de bra mo usama e yiba kasa na obapa nso mo de me call school nim no mo frɛ teacher ni no mo frɛ teachers for mo school mo ni na na mo de asem no to mo nim na me de share teacher ni no me de share teacher ni na me su na me papa no omo ka se me papa no su ti wono mo ka san se teacher ni na ye me sa de a ene ontimi nchini ntum ntini de be ne so be yime free school nim so onim so na ye nti ontimi nchi teacher ni ntum nti obeyi me friend teacher ni so ka se nye ono na aye na me so na aye a nyankopon na ebedi na asema na no kwani ba be pie ni pakro no ne me ye na en begu ase ebe ba be pie wa abonten so na teacher ni ka sa na ma me so sa frame biom se teacher ni na nkasa na ye ya na because mintimi so nka nche ma me na miss I nti one day bi me ho na me ho fa me ma nko school na mada ade asa me maame nso da o sada no me maame nso se ohia ade a ofrey otiamu bowdi na wa ba na be fa ade krona ma no ti we de also oda hon bibi ye ne se ma na enfre me but onya nkaka no nsin frame pa no so no mbra obai na papa butume so na otie mu no se da na de na oye o maame se wa so na o se na oda hon o kasa ntin na oti asema meka no na o kasa kwan race na be fa so de ti asema o kan na enti maame na ye ne na kakra nti da no ade chia no pa na papa no kɔ adwuma na maame ne busa me se de me di mani be hu ye ne maame fa ma adwen kɔ no one woda pa cheyo enti o ka hwe me se enti de odi nani be hu ye ne ma na fa na adwen kɔ bɔ ne ye saa na ti ana na me se ma da na me da eno se adentina manka na me se o ka hwe me se me ka ombeja mo halum se ahwe obeku me nti no ma me nka nkyere obi a even umpo ma me nka nkyere o eno si o wat onya ade ma ne hu se waka kyere me IGP we dia wudie mo mi to nya me se awurade kasa nti o ka hwe me se on kan kyere papa ma ne hu se me na me ka kyere no nti ma me no ebe mama me yare ni mu be ye din mo frɛ na busuafo na busuafo ne ka se ne ombra voter na ombra no mo hwɛ no yes wo maame no ono e ofri voter pache okay na me papa man scan of aka no ko isata no awo ne last born no maame faith no osakra no de ne koye so de ne koye na busuafo ne hwɛ akra no na mo so de maame ne fa hospital so mo de maame ne fa hospital so no na one day omo ba efie na maame ne se o ka hwe na busuafo ne se na me ka kire omo enso omo nko hwehwem enso omo ka se omo kwa hwehwem na omo anka nche maame ne so omo hwehwem na maame ne so se de bia na obuso omo se omo hwehwem na omo se omo do mu njindi enti no me maame ne forget na maame se akra ka asem a ye mbon tu ntwini o so omo gi na omo hwehwem omo anje antu enti maame ne bewu ekire na omo ko hwehwe no mu se ya ampa de maame ne kai ni na uye ena na busuafo ne so omo ntia sinti o mekwa ko hwehwe no mko hwehwe no mu se nti eye na so o meka sem papa de
me maame na je schedule na se nso na se pie o se o san na meda na nkran ketewa nso de ne nsa hyehye o mase na ni na be pie o honom nti epie no me papa no ye denden o ye obi a otwa ntro o kana asem a wo begine di baako wo begine di prekope o ka bibia begine di nti o kan ya ma obi agine di enti no o man kan asem ni mpo bi na eye no o mu wie eye no nti o mu wie eye no na o de ye koi o de ye kɔ adesu onso na me kɔ SS nti ho nso kɔto aso de bia na one me da na o se bro me otimi bu me mam nan ho no me kɔ class ade bia me late wo school nti me kɔ na me da nti me kɔ school bia na teachers phone busa me se ade nti na my late sa na me se anya hwe me papa no so na o sa de me kɔ na ne land bi so no adwadua banchi ni we wo so one me sori ahomachi efuom mo kra na one me da otwa bode se ho no na one ma wo ya o wo ba ta wo ya akura jankaba Ghana fo asemu emu o Ghana mu nyina mu mianka bi o wono ani papa prosini o wo papa se ni station we e won sa wo mu ha e wona sa se wo di prosi pacho mi se asemu we ye di ni na wo twe ko pem se wadu ko fuom no akotwa aban atsewo no anu akoda owuram pacho yo wo papa edi ani pacho ya igbe ha fe na krobo kase nsi wode me ko efuoni mo anuma me free efuoni so o ma ye mfa moto bese twade aso ame nti me ba bedru fi na ade achi na madware na me ko so nti me ko be na teachers fo ne bo me ti one day na teacher ni ba ka se on bo mbiem na obebusa me de nti me late na me ka che ni se na papa de me ode me ko efuom nti na ya me late no na o se enya hwe nti o me ba on bo me biem nti ama nka nti madam fo ba kwa na obe me ye friend Cynthia na me na wo class nti one day na wasi aben aye ba betro 2024 nim to ka share me say omo be evening classes nti me bra na enko papa nso say mama mpie nti papa call 9 adwuma no na me dwa na ye na me call madam fo no na e call class no ti e ba na me ka che madam fo say me dwa na de me ntumi nko fie na o say ade na me say enya hwe me kwa papa be bo me na o say na ye nko ni fie nti e kwa na o ma ne ma me din rob twetwe me na me na ho no na ne maame de twetwe na ne maame se enya hwe wo de me nda hanum senti ade echi na me se o mintimi nda ntimi so ade kakra de mekọ na madam fu ne so enti omo so omo enya ne me na ade chi ntimi timi ni be 430 something na mka che madam fu ne se me ko na o se de papa be yim bia no me frɛ no because on na de me call classes no se papa anti asin so on be me yakọ school nim se e ampa se me ba class man ko be man chen no maame ne ka hye me sa tim ko fie ne papa bo me yi me niema na okọ hye o hye me niema ni na san be ma nche na makoda ma ade achi se makọ classes na me ka hye nti me sa dwane ba madam fo na me ka hye na madam fo ni ade na papa ye me sa nti me nka bibia nche na obeboa me na me ka hye nse se na papa de papa ne me da no e yasem kase na o ka hye me se enenso me papa ne beda na me se an ade sape on obesta na o ka hye me se me ma ne sign bi o window nim se me ma ne sa sign na oni ye feran ba betitewo nti me ma madam fo ne sign o window nim se ye window we na oni me feran betitewo nti o mu tv bi e ko so inside madam fo no me sa sim na me me papa ebubu sa sim nti sa madam fo Cynthia ne de me ni ne number bi nti o mbeti no me fiewura ne beto no mu so papa family me o so to ade bo window no se so o to bo mpe me fa me ho se mp ndwa ne ko police station ti me de to bo mu ti matam fo ne na to atade ma me na me hye kata me ho na me de ko police station nti efiewura me papa nso pie odim ne kadi machi na efiewura ne frɛ malam bi wo area mu ho na ka che ne se ma me se wadim le ke ba na ne papa di nachi nti on fa me enko tete na ma me papa hu se o de makọ tete nti se papa free o pe na ma me ko police station wo ena omo de mi sie nti ewiem tete kra na omo ma me ko trauma no asem mo police station wo na police station nya wa na papa ne adwuma no sa time no oye adwuma won sound bet efie na ya betene mu no wa adesu ehọ na me free ko SS eti adesu na mko ye case pa chan na wo papa prosin na prosin for ne be che no nti me ko trauma no asem no ena me papa ne so ba police station asan me mayira na omuti mi di kuberu ebi echi kuberu ano enche na me makoda na kuberu ale na edi me
nti no omo nhwehwe me ni kuberu na omo nchi omo nti omo hye me papa da ombra to oban na omo je oban no be dame asem no oban na omo be je ne phone na omo de no kwotena kantaba na obi so omo sa de nti na omo de na betena kantaba na omo so oba na di kan be ye na no asem dadaada nti se na oba na eka ampa na no o su twantro se enye sa na ti na me twantro na mka cho omo so omo bua nti efiri afoni na bedi adanse maame enso so still na omo de kwa asaman ni na asaman station so omo ma ne koda mu ye koka asem na okogitu mi ntoma na eda machine na otete ni na eho mu busa na oka ni na se o na yeye enso ye de asem ni konsa omo ni na omo bo asem ni tuguye afi mi na aka me last paper metre wi na omo ma me papa science say that say na me wi school so de ka be fa me free school na obi anim na ode me point ode me koye no wa mo treasure o ma me tro me last paper ni wi beto bet na school ni ma homache enti tama me tro wi ye na me ba be wale fofre tama me tro wi na me ba be pia kono na o ka che me say me ntina kalim na ye nko na me su mi ni me na mfo no mu di machine na ye kofre efieru ane ne police fo na aba no na papa de me kɔ dadaada so de me kɔ nsa wo mu no afi minim midi na chi asma ejimijimi minim asema me ka obi ewusa me se enye sa nete me papa ne me nyehwe papa ne me nyehwe entina ne omuchi ni tumu ansa no mbechi na tum ne na lady bi wo honom ono pena na papa kai ne number na ofre lady ni ti sa lady ni na de ne call Togo mu omuso omko hwehwe mu obosum bi ho na obosum le sisi ni se enti meme entro na meme twa enu no omude kata asem no so onsa wom enso omo endi asem ni mu biem enso still na papa ne me yesa ade no enti efie na obe ntinenim guase onsa ewe adesu no osuro se otna ho no ma obe fere nti no okoje dan flat ewo nsawom bebi onadwuma ne wo no okoje wo honom nti okoje wo honom ne na omaye kotna o ntina mini nnuan ne wo nti omame dan ba go sa dan na mini ne dan pa ba ko so nti se okache sen obeware nti opeledi bi ne na ware a ti lady no okache sen lady ni bebe na omame nnuan odi mechi no makosisi onu no dan ni ti lady ne ba omom nko sa da na lady ne ba obema na da de chi a lady no so kwa on baby ni pe 2 times na be efe o man baby mbedi do to so miensa ne pe na onu e betena che na onu susu no afa ye se onu ane eye mu ba because me mama na me step mother no we no ya ata enti lady we so obai na onu so ya ata onu so ya igbeni ni bi to obai na ofa ye se onu ane ba enti na bibia o ka che me se na me papa de ye no enti me papa nso ne da me papa nso ebi wo wonya ne mensi papa force ne da no de ade apepa na se de ode ye me ne pepepe enti maame ne kape no matena si di na madron se de papa de ye me ni bia na ode ye maame yo ti me nka nche maame na na msi da bi me ntwen kakra because maame ne be fie ha ne nche saaye enti me ka che maame ne se me papa ma ne de shaving stick yi na se a na papa beji na ono ankasa de yi na bodwe o se ma ye ntungu sanso na me so ode ye me maame ti se wote ora so no papa nete pachan baby a wanyina do 22 or 21 bebrebe ni na ora so no nete pachan tie ne de enti na fe na wadwen so obeba be cancel mu no maame ne ka sa asem le kire me no ena maame hu se bia papa no ode ye na ade because anya me nkwa na ode aye maame no so the same thing ode ye me no na ode ye no se o se me pe kwan bi na medwane because insa omo no bia pem papa na asem se wo ya ade kwa na okoka ne de omugini de ne de sin wo mom na oka no kre no nti dano na ye hweti maame ne be fie no ma ye hwe TV ti no ma ye hwe TV nti maame ne ba ne ye hwe TV na me ko hu Sompa TV no mo ka asem bi wo ho no na ye nso yesu ade no maame na adwen ni TV no ho na me tro na ba ne gu me book na chi na mkata nti papa beto so no he man kan chem se ma mo hwe TV ana na me se mo hwe Mass TV pe na me se da nyam na me de ko so na de ne ye no omuyi Lovera film ne wo ho no na o ka hye me na me ka hye ne se me chiri ba ne na de ko to ho na enye me na o si yendum TV na edum so o ka hye maame ne se emma Ivi maame ne hwe TikTok krema ne maye mehwe bi maye be maame ne mehwe bi bet na me de ma fa number ne dada na me de number ne sie do ebi wo ho no metimi sisi ne susan me wo book bi amatrotro number wo ma me fa me ne sa se ohu wo me ne ma obebu mi ekume
tina ma me yem hyehye me nti ko pe ade bia se na me de hyeye nti na embe me ne ma ho kra na me di teteye nti de bia no ne ma me ne nya ntokwa no aloke ma me no wodem oloke ma me no wodem a no abeda me honum no ne ma da nti ma me ne timi tetem se da nti umbiem na o meda sa na ni na o me ho nti ma me no so behum papa wo me dem 2 times na ma me no gindi se bia papa betima e so wasem no me ntiase unya akola enti di odi yewi awo papa wo so start foul now 14 years no watena wa adoni woni mu ma me abusuani bia pacho debi woni mu ma me abusuafo bia pacho debi ewura enti sei e dia na apese ye boa wo pacho me pese metina ni nchen bi Mufra yi maye ye ba social welfare maye na yempe temporary shelter na ye ni sa case we achi we di GPS wo ba mo Kevin papa no ye be frɛ no ni papa no munyi ne number ye be fra ta no okay yo Mr. Champerton tin ho na characteristic in trance na yenkomna na me friend Steph mother atano hey I say diabisa it's a movie uti ase ba bia enye yie na so for me akwa no na wo swade 14 years but when you years nka wo fe so hu nya se papa no uti mu se nani ji enro ho enti ase wakyekere akoda no enti akoda no adwere ankasa no wontimi efina adwere enye adwuma papa na me ndem so ne se enti mpredu aye a wafa no woni na enyi nsen woni na yi egu ana de ba de na aye akoda no ne uterus no ho aka ana se bia etisa enti so fa me akoda na se no awe ho wo kan se ontimi nne no ho ontimi nne no ho enti so ba se no ne so se yamwa no emse kwan ya wo ka no ye fa so a ebetwa bibia tie because was say akwa ne hyebre would not to be akwa no ontimi en reason school kwa ya krampo no sabi emfa so bia enya maso entina asem no areho tibi ne metwa ne tia ye fa papa ne mfa emra kwa so na ne wa ye no sabi o woni akwa ne ye gu mpredu do sen na manyi nsen ebi a papa no fedru what did not fa kwan ya ha koda no wa wo pa nti so mame prosini de ono so nimra ya fa na kwan so em se yambe bo papa yenkomra no age me nsem yenkomra ya semo my lady medase ewo akonya kese a ode amame na mede encha pesie encha sonko esoma etiefo ne atwefo nyina eben metena sese ya no hu se characteristic nupa ye freno Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules ana hindi heba Mr. ye no yi mu nkomo ani mu adanse ani mu nkyekire mu ne de beso mu dodofo nkomo ya hyase ye de ye dua ye freno Zahara Mr. ene Zahara G capsules ana edi kan won nkomo twetwen mu se duro we aye dura oba ene bema ana enom se uye bema na utie me na infections pa hawadwen bema bi wo ha infection bi te se gonorrhea syphilis anase chlamydia ene na betena eba ne sa bema bi wo ha etimi ma ne bema no efon etimi ma ne bema no ensansan bi a eho nya nika ene ekrokro bi etimi etoto ne bema no ho bema bi wo ha enam sa aba ne sa nti no wanya innam yare no aya na odwonso ana obre na ochem ansa na Johnson etimaba o wa bosa Johnson so eka ne ntentem bema bi su wo ho a wa abonse ensofita na efiri ne bema eba se wo ye bema na wawura tokorobo ni mu na innam yare bi ti se gonorrhea syphilis anase chlamydia ene wa betena mesi wadro ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules se wo ye oba so na wo ho na white hawadwen oba bi wo ho a odepo ene na betena sabi etimi ma ensuo bi agugu na eho nya ni kakra sabi oba bi wo ho etimi ma na himfie ho
ebie kakra sɛ woyɛ ɔba na wotie me na wowɔ saa wɔ ha wei ma adura midi ho adanseɛ akamfo ɛde ma sɛ bɛboa onom a ɛbɛma wahemfie hɔ no akyi yopo white na ode po na ɛha wadwen no aduro no ɛbɛyi no nyinaa ɛde afiri hɔ ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules sɛ woyɛ ɔba so na wɔ hɔ na nnam yɛ bi te sɛ gonorrhea syphilis ɛne wabɛtena ɔbaa bi wɔ hɔ a etimi agya ne sisi yaleɛ ɔbaa bi so wɔ hɔ a etimi ma sabi nsansan paa a ɛho nya nika etigu na himfie hɔ prekesen ɔbaa bi so wɔ hɔ a etimi agya no enkekaye wobɔ sɛ ne baa bi ekeka no da bia ɔno nko ne baa bi ekeka no sɛ woyɛ ɔbaa na wote saa mesi waduro ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules sɛ woyɛ ɔbaa so na wɔ hɔ na 2 years nie unya ɔmɛnseseda ɔbaa bi wɔ hɔ a mesi 5 years ni ontimi embu ne nsa ɔbaa bi so wɔ hɔ a obu ne nsa a dakoro pɛ na atwa ɛba ne saa na ɔhaw pa no nam mu ɛwɔ na wom sɛ woyɛ ɔbaa na saa amanie wei na wom ɔbaa mesi ɛduro baako pɛ ana bɛboa wo Zahara mixture ɛne Zahara G capsules sɛ woyɛ ɔbaa so na wɔ hɔ na uni atenka mesi ɔbaa bi wɔ hɔ a na tenka awu sɛ woyɛ ɔbaa na utie me na uni atenka mesi waduro ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules na saa duro we ɛyɛ duro wɔn wa ɛduro wɔn so a ɛboa ɔdɔfo bia ɛboa wa ɔdɔfo bi wɔ hɔ a ɔbɔ so no nko a tabia na yɛsɛ deɛ ne ho ɛkeka ne nketenkete odwale wi a na yɛsɛ deɛ bibi ɛnenam ne ho no saa deɛ we ayɛ no wako ako ɔdɔfo wote saa na wo da bia ho keka wo na ho keka pa na da bia amanehunu na wo hu a ɔdɔfo Zahara mixture ɛne Zahara G capsules no yɛde aduro no abasɛ mese ɛmbɛboa wo obi wɔ hɔ so a wobɔ so ɔno nko a ɔsa pa ɛhanadwen aduane tɔne yɛ ma me sɛ buai ondidi ya obose amane hunu so pa na ohun ɛwɔ obose ne mfe na ne boa no nyina ɛhyehyɛ no na ne ho yira no na ne chinkasa nyina edwa no adafo otisa Zahara mixture no ɛne Zahara G capsules no yade aduro no sɛ yade abasa ɛbɛboa wo Kodra store pharmacy shop herbal shop bia wo ɛbɛn wo ba bia to woduro Ghana ha wodi oduru hɔ a wo se wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛno ni adura ɔdɔfo onoma ɔsa na ɛtete wa ahyɛ wo so akyɛ ɛdi 10 years a ɛnkɔyɛ no wo start num aduro no num toatoa so a wobɛhu sesaye na sɛ aduro we asa yɛ aduro a ɛboa ɔdɔfo bia abusi immune system no me se obi wɔ hɔ a ɔwɔ weak immune system me pa kyɛsɛn da bia bo se wayɛ mere wayɛ no fo no fin yale nketenkete na ɛhanadwen ɔnante kakra bia obo se wɔ brain tentem obo se da bia infections pa na ɛhanadwen ɛkɔ otriti na ɛkɔ na aba da bia obo so no nko a ɛwan nketenkete wa 5 years 10 years da bia oda ho bowa wa numadura bo so ohun sisaye bia odofo otisa me se enne edura aba ebeboa wo ebe boost immune system no ama wo pamuden no akona nim asipi asita agina so a jalie bia antimi ebetwifa so nko enne Zahara mixture enne Zahara G capsules odofo gia number si ebia na ukoto aduru no anasa uhia chechiremu bi odofo frɛ number yi 0246 34 8334 0246 34 8334 0248 56 9335 0248 56 9335 adafo nkomatwetwe na duru ya duru ayefrɛ no hindi haba mixture na sɛ duru we ayaduru a adafo nubra ahodo ana yakeka bom atwetwe mu ahoɔden ɛde ayɛ hindi haba mixture obi wɔ hɔ a malaria fever ɛhanadwen da bia nanum ayɛ nwonwono ontimi endidi enye kama ɔwɔ abosa na aposo so ɛyɛ ne ya da bia tipaye ubosa nipadua no ayɛ hyehyehye ɔdɔfo me kamfo hindi haba mixture no aduro no amawo ɛnu ni adura ɛbɛboa wo obi wɔ hɔ so a typhoid fever pa
tete ene na betena wako ako ohun sesanye bia te bia bo so be check ahwe no na yare no eda ho ho odofo me di hindi haba mister ho adanse ene dia mawo kodra store pharmacy shop herbal shop bia ben wo udi uduru ho a wo se wo pe hindi haba mister obi wo ho ade bia obe check ni sugar level no na kosoro na adane no ayamsese odofo hindi haba mister enu ni adura abeboa a regulate sugar level no odofo bi so wo ho a pressure pa teten odofo me se uni problem kodra store pharmacy shop herbal shop bia ben wo udi uduru ho a wo se wo pe hindi haba mister enu ni adura onoma abeboa a regulate sugar level no odofo bi so wo ho a adwuma pa oye no eden me pa chesen ogina ententen eche odofo eba ne sa na amana pomuden na atosin odofo otisa adroba kupa ana beboa hindi haba mister da bia meka mentra ho emma yare no emma wo nyamabo enka wo to ho ansa na watu anamo ape hindi haba mister enu ni adura onoma jalie bia mese ahinta asie woni paduanum no aduro no ebeyi ni nyina e de afiri ho odofo yabekọ ye memaduro no so a ye fe no Zahara man capsules sa uye bema na utie me na ne upe memaduranom upe memaduranom a emfa nsunsuanso bia enkobra wodache upe memaduranom a onum ria emfa ekira manehunu emfa tipaye bi enkobra wa ene bema mesraw menya mistake choose Zahara man capsules sa uye bema pa na ne wo ho na umese uwo weak erection pa ene wa betena bema bi wo ho weak erection tete no sa uye bema na otesa na uwo weak erection sabi esemuna na adwo bema mesrawo uhia Zahara man capsules sa uye bema so na wo ho na sisi yalie pa chencherenche ene wa betena entimi ema undile ema oba no ene nje bema mesrawo uhia Zahara man capsules sa uye bema so na wo ho na premature ejaculation bema me say bema bi wo ho ya to ni din 1 minute bema esem na sese ya yo sa uye bema na otisa na premature ejaculation teteo ajewa baso ene wa betena bema kodra store pharmacy shop herbal shop bia ben udi uduru ha wo se uhia Zahara man capsules sa uye bema so na onkomwa no bema me se ayemre bema wa duro ene Zahara man capsules kodra store pharmacy shop ba bia tun wa duro Ghana ha wo se uhia Zahara man capsules enu ni adura bema onuma mreye bia me se waye ya twetwewo eba osamara ne se wo uye 1 minute uye 1 minute bema no Zahara man capsules no onuma eba bawra intrinim na yi 1 minute bema na afri ho ti bema bia me se waye mra utie me bema mesrawo choose Zahara man capsules enu ni adura ebeboa amwagina so painting odafo saje numbers ni biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 other for number so that TV no so screen no so to the fa bibia ontia se bia ofre ya ye benya daje a kirikiro mu other for the bia meka me se bambo atrema eye chen ayaresa bokitma mentina ho so enya mobo ansa no watu anamo ape currency kinupa ye de beja so ye fe no Zahara Mister eni Zahara G capsules a other for utadro na what is Zahara Mister no and be yensu Zahara Mister no and be mene Zahara G capsules no ebe boa e boost immune system no aside to infection bi ase bi ti se gonorrhea syphilis and Zahara man capsules a ye de beja so a ebo ba ma bi a me se waye mra e ma twetwe no ebo ne samra ne se 1 minute be ma any hindi haba Mister ebo odofo bi a malaria fever typhoid fever high blood pressure and na betena odofo ye nupai ya to apete Ghana ha pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop bia no the pharmacy shop bo se utadro no bia obeya danse no aka se adro no eye papa me da se my lady yenso yeda wase current stick sell buy na abrampa my lady me say confession yeah
last 2 weeks o said aben maami bi fresh say efia na omutim akoda wo mfie nkono ene ne bedai na mpanifo atia ye na so say yen kasa yi mu na ase na ye blemu akoda no zakra ne mum na ye akoda bone na ne nukure mu pa no so no mo ka no maami ni mum ena wo ye pani bone se wo ba wa wo me ensa tumi fa akoda mfie nkono dia kwan bi so no mo wa wrepu akoda no enti ye ka ni atsene asem no se maame no wanye ne yi wa ye bronsam enti mo obi nso mvenje ni tirim se wo ye bema na wo ba bia ye obia wo be kwa no atum pie na ba ba mane na de esese ye bia yenye se maame ba pani mu awo no utakasi ebo ha mu se ni jejeje se panie wa wo miensa na utumi makoda mfie nkro no bedade akwa bi so wonu wa ha akoda no eti wo ye bofo eti ya tena asem no na nu nti no obia asasem ni bi nso wo ya ba mu wa ba me oba me bi panimu achi wa tena ne so mayente na ye bia no yenka yo Kevin call na ye be ye no way Lorisha betnase na echire nsem bebre yeso papa no se ode wako papa bi o ye adroma no ma papa ne ka kire nso onfa membra so ode me koye ne kuku bi no yam oposa haban edigu mu e okro be so e wa ade so ekro bi ase ina oposa haban bi edigu kuku ni no de kosua fita miensa etum no de bi nso to ase no de prayer ye de prafie ano na are no de sel no de kuku ni so no gu nsa ni wiye no ena oma me de ntuma bom mu ena de kuku ni ne prayer ni kosi edwa ena de tensi de hyensu ni no de tensi de to kuku na ase ena ka kire mi sese mi bewre mu ame fa mani mu rem ma me hwe machi nti se mi kona mi redwa na se mi de nsu ni dware me ho wi a na me fa ntuma ni bom mu na mi pia ma me hwe machi na me fa mani mu mpi ti mi pia metam boban ba ko na ma to afa machi na ma beji na ewie ni mama me ho awo nti saa 7 times na meye ti mi omoye mesari we na musam papa ni se na da we nso asechire de o ka chere se an se ono no kasa na me nso me kasa bia na me kama no ntum ti mi mensimi anka hwe biem ti ma me na obaaye no nso no papa ne ka chere me papa ne se onfa sa ma me nso mbra no mundware na haban dro ni bi nti ma me nso prof friend ne ka chere ne se onim na so ne prophet ka chere ma me ne se obi be ka chere okunu ni se onfa omra no ndware madam ata on dwale wo o step mother reference oh yeah I gbedi no mo de friend okay hello madam my na what is say yes I do e de radiance me pa cha ye fami so for mama Oheneni me ye adwuma wo Sompa Kumase na abaiwa bi e friend Lorisha Pate unimu no achon odi asama beda ye sebi ni papa wo wo no ene ne da na asam no emi se wabo wa mane a unimu bi ne yesi ebusa because ye de ye nyi ni sa wadawroma e de na unimu fa ho achon any 5 days and 6 days and akola ni you be achon semi papa me it's manifest that 14 years old that ma omu ba semi it's okay do semi papa me na me pa cho papa no woda so wale no acho de na chese na ni 5 days ya na kola iwo bo amane acho
na se lori sha so mami wo onim dadada ono se 5 days ya na abo na mane we mami na me papa de ne ba se person ware ebi mu ti odo betina ne fie wa hwe osuban ansa no de otoso mi ansa no oni mami we no ono no o inspect ma o papa be wale o na kama mi we na kapa o papa e wale no madam mami sese akola ya sem ya wo kan ya twetwe ya so kakra o eti ya be ne dai me pacho akola mi asem ni chere me me catch ko na ni papa ho ko abodi ba chere me because for be ko papa me bonani se mi ami de mi be na share the effort na me de me na me hu na de be se o ka na am pa o ka se wa ube hwehwe kire ne wahunu ba wo hwehwe kire no de akola ne kan ye no kore me pa cho na wo ni din tro ni na wo eti ese ye be ye dai akola e wo si onim ni maame abusuani bia a cho sa ti akwan be ne be fa so e be bo akodai me pa cho why that day na me to na no no akola ni ka cho ni mo nti de ntimi ni papa no o alpha born o di papa no a share that was for abada ni na no papa mimi back to no fact me for me am back to no nya for no that so my na ma go anda bo so bit nti otimi ko nya for ti sonko ye social mimi sorry no that for any o akola ni bo no all of them na o ta lo ta for any time outside on todo para na ta na kidai iti dade no nya kola ni dai kola ni for ta so adade no ne akora ne dai akora ne fra o ka kire o acho iti akola ni ta so na mi so on to no kwa na me ni bua le ko bua me jimi ku ko papa ni betimi abeku nya fra no papa ni betimi abeku oh me steady papa no ni papa o di nyam so kana ne o di nyam so makata na no ye widini da senyame a bu a cho da sa o ni anka sa o papa ko yan sole na no ko Philadelphia madam ye da asewai ye hia mo bi ai beba lori sha so papa ko hia sole Philadelphia second chance enya no kore won to me ko second chance da won ko bi na yeti ne fie on na de ne koye enu krampo wa bejae a on kwa sori mpo no wo bejae no we die mo fra papa ne ma ye ka via huni ma bia bie ya ni aprowate confession for no munyina so ne eba oba ya betrase kasa yenya papa na ye kwanma so my lady me da sepi na ene yenka bi nhiem asem we no eso gise heya na betimi apie enkrofo kan sem bi sei but ene de ne de details no ano odin na efo so ote yenka ba bia de a eni onsini trase pa sanse wagu mema nyina animu ase eya na enye se bia ye time mema na bia ye ka mema asem da bi wo de eya ye nhwe saa bone huduo se ya ekoso majority na mema dodo na bia
sebi wonu mutirimu osumo omuni ntete ye ne disansa moni sei na nkade be ne beba se wa wo ba fane se okokodi baabi ye de na bre wo ba moja enti eba ne sei na wo fa ne se afedro fa ne se mojadro anopa wi anwumra na dwoda suom aden wura mu twa aban de akwada sen so efa akwada yi saa aden na ye kokan so ana enusem abam my lady papa no wo hwe ne picture ankasa or you very charismatic na e kire se dodo na adon wo hwe ne figure no o ka ne charisma no wo soro enti no ye nhye dan mo ne chem so. Hello officer all correct o. Hello Mr. Lawrence. Yes, Good afternoon. Pacho na how to say Nyankopon atumo. Yo ye from me Sompa Adazoa me ye adwuma o Sompa TV Kumase. Okay. Abayi we bi se friend Lawrence Apate. Okay. Waba me ha no pay ne ba no nsem a ho kan papa me nyini eni se me fra wi What's it there? Wose woni ne da wo wiram chesensem a wo keka basa na eye misuro kura a chese eye me nwanwa eni se me fra se wose o start fa no 14 years ensem pepre eni se wada woro ma me fra wi se bi akola ne wo yale bi na yale na ba no wo ke men na se ya ko eni se eye enani 4 days. Okay. Ena e ko adwuma. Ena me onye nkwan. Na ohi a wasi me niam. Na e ko adwuma nche kakra na ba. Ntini nua na odi na chi no. Onso ko St. Martin Secondary School. Onso ewo form 2. Na mo ye classes. Ena nketwa no so me ensan so omo international school. Nti onu no akwai se o me pese onko university oye pharmacotics nti passes na onya enye timisan ko tua 120 million ema ne koye City College bi ewo car price teacher for ni na no wo number and I'm some for science teacher so on trend said the obenya science me you know asise enti wa ye wie ma teacher for nko so ya me wa parties in member within end of this month now ba teacher pa na friends say o mama so ati na fe obetimi ato aso for Lagos and I'm sure okay o maka enti Bolivia ni na mkofa enkwalare ma me wi 3 years ni enti mkofa o ba bi amene ne wo be se 2 months ni me pese me koye ne ho ade amene ne da esoro ye bibia o ba no se o ba bi amene ne jai there's 2 years but me ha jai am di mu nyama ni na ache o ba because me ma no ene ne nya fine ana me dia ache o ba enti akwai oba no kwa onye happy because wa utu message we so amakofa no kwa wa enti we no eyi mi number wo mi phone so na ofre oba dada edidi na tam say me no eye ne sister and now ne me wo na no so me ne jai but me tu na me chia no che ho na me be adwuma na oba no di number no odi ma boy bi di bre se mi sister ka afre na mi sister be no sikuma ena me see a friend say we say friend of Majo and I'm saying Mr. Majo but my share number na near Majo na your friends la na me ne to and I'm so I want to I'm a friends la I then I will fresh here I say I could you know enti na ma me friend na I'm so I na say me kira o say me ne jai ni ho na de na ti pai no enkwara nanim ene ogu manim asamo papa nka no kware odi mama afia na me say obi anso nko wura ne de ana kwara na so ko wura obede ana oba ekoda ana judo me da no osan di dede me say am ko na me sija sa de me pesa life
and of Fred say, and Colano, Crampo, no more Mompire, and I'm so, Mamma say, I say, I Lawrence. Also, no more Bompire. I call out 21 years. So, what do you mean, Chanto? Say, Mompire, no, so I'm a buy and I'm a friend, I'm say, about all. I'm some house, oh, Mamma say, money in the Bompire, no, so. More, I'm say, money in the Mompire, no, so that 1 year Bompire. And I'm saying, yes, no, so I'm one kind of friend, I'm so interested. Obi ankoda and I don't know no ban yi ni nyema nyina ye nene 5 days and then 5 days Mr. Lawrence me pa cho me ba mate me tira odi anti a me no akola na yes na kan sem ba cho say Mr. Who tire de anti akola na yes very good anti oba na fisa ne mako oba no so me friend no sakora ne ni no eja ade ache my friend Obia Sakura no, and I'm so okay, no problem. Akoran, why you be paid? Why you be paying? I am a miss away. I am a miss away. Me am a taxi, I'm a for 18 plus. I will address. And some address. And I'm no mammy in Akolay, let me call duty and ajo. Nebrano was 16 years, Eric. Never can friend said that. Sister, I called up on Tenwama. Now, me prepare me when I'm a case. Say, me pano, it's here for about man. I'm assuming a police in India. So, my mate is not a Koran. If you know, I mean, a problem. And I'm so okay. So, I'm not knowing, say, me, my son, I'm a ton. Landguard, no, any Oheneni no, no fair. Any district commander, no, I want, so me, my son, no, and the answer to Mutu, and I am maybe. E ko ti omo won ne se omo tu anya oso a na ti omo nyina ato enti me wo adwum e yan sawom enna omo di letter bre me se aye others commander ne se memra ana me si o ti me se uniform na me koy no omo se ma me se wa se me ne di da wo muram me ne no sign ada ye no 14 years aye borga and I'm so everybody nyako am my friend burger pasta akwara nyema oye ni secret nyina me kai and a burger pasta na catch say me catch o sa akola ye so pe bibi na oye no oye the secret Mr. Lawrence aha oye okọ school mu a na o me fa na toilet so why me ko fa na toilet so no ai e fa na toilet so ma pasta na catch me say me pa mi mu say ma akola no a confess ama eye Charity International School me uni free ho na satam no or class 5 ain't in the class 5 no say abubo nufu na teacher ni no so and sane ne da e classroom e ma ochema ne be ka kire to me uni free ho na me kire na de ofie na ne ma me yare heart kidney liver enti na me yana na me hwe na ofie enti me kire akora na de ofie me kire na de ofie no ma me say e me ta akwa adwuma enti me ma teacher ni foforo me kire akora na de na so Never teach any other. And teach any no science and do class 5. Ever tell I do if you know, signing it down with them. Oh, I'm said, yeah, now, oye. And what you can say, Spice answer me more home fire, Miguso. And you know, maybe I can JSS 1. And you, Medina Choir, no can say, I can understand, I don't know. Jimmy Manaco JSS 2. And I'm sure my kamati. And to me, Eric is so free. International school class 4. And to Eric to me draw myself in the VI to almost in JSS 1. And then Mammy said, I could do JSS 2. To Mammy said, I go class 6. One go JSS 1, but I could JSS 2. And yes, only my dear. But I say, only my dear. Oh, some no, make train idea of Fiona Mecano. So, Miss John, make train idea of 1 year. And I can't pass here. Ni passes and yet I could not the grade 40. Satam on mammy, I didn't think. Said, oh, mammy, super mature said, name Marco and Coscan school. I'm so. See, I dare suppress me, I'm a Sako Chiesica 20 million ma, Mr. Or say, Eddie, I always see administrator. And or me a J. And now, oh, yeah, dinner as any other government name. Ain't I go school come no Sunday no born now before or the charge told me so. But me find say
bibi na ha akola no da said you no problem and yakopon Emma ada sukuro mo de me tu mu one day oh Emma I said me ko to ada asaman 7 days Emma this commander o che because what police ni unless say wakunipa na ono akola no so on na da one na ejina ho akola na da no kure ada na mo keka samson sa no mu se me fa asam no nko na me hwedi na me se hu hia sa wo babone a obi a te o twenka ana me de me twa officer what say me dia akola ya ba ene na sa akola ya sa start mu dia wa ya de me pacho Mr. Lawrence na akola o pie free fie and na say nie me pacho pie free fie na ni 4 days aha na o se wo de ne ko obusumfo bi ho ma ni ko dware eduro bi wo ekura bi ase enu so no kura bi wo me pacho onye busumfo me pacho onye busumfo em say am Robert aya Anthony ebedi bronya no aye epu ni mu no me say Anthony ebedi bro Anthony ebedi Easter no epu ni mu ye kokko ti me fi ko ba na mada wo ko say oye wedding ewo Asante Mampon be poso na me ko enti me ko ye no ye wedding wie that was Wednesday the Thursday na ka say ka me ba ana mo say ade Asante me na ade Chief Friday ana mama and I'm so okay wakama Wednesday no ye wedding no Tuesday and the Wednesday na me da on the Thursday aye and sound market day and ahoma 5 o'clock na am Robert na attack him okwem aye Mampon de poso a we ba Asante Mampon okay aye 5 o'clock and ti omo tu no bo na ankame and omo sisa de omo be bome and ti bu no omo bome no me call off and omo dem go to hospital and you know me buy no na me papa na o sam yare na am say na me wo ball ga obi di motor ball me na me ja traffic mu ana me tishi ho ama papa no na e de ma me duro sa nti me buy no mo ma bibiduro me no okay and ti sa de we sa eto me no ana me call papa ni so kenye nru a ode ma me a me di dwara me de no ma kombeku ka be me kame ana me si o mate no correct and wo ma me se wa no so su ade a uhunu ana me ni wo ko ye na papa no atiti haban edi dware okay ana o se me nkoto ewo na a friend say ma me se wa no omo mpa ngusuma no na onye de oni ni we free ni nyama na ha na adwini nyina be free ne so papa no 73 years awu na me chon officer Lawrence me pacho mi tio ma me se wa 21 years enu ti na me busa wo se or mental problem bi ana because antina me ntia ase because akwa na yen so nwanwa se edie ne be makoda abayu awanyi ebeba betra national television so na ne papa oye officer wo ba be gu nanimu asesa e wo prepare bibia nkoso na wa boda madan na dwene nya na mama utie te pacho utie me mitie mi sister bi wo me nchen wa o se sequence out on trophy e wo station ha me de ma no se akola no 4 days ni o pf fie se o free school mu ba ne hokora no ma ne trophy e no konta akola me timi hu de ha na dwen enti no me ma me na me ha ne flat no ono so 73 years e frera no akola no pie no ka che ne de o to ade wa abonten aba and ma me busa frera ne sa me ma han 4 bedrooms 4 toilet and bath and kitchen akola ni we ma me no hu se o fa ne ma bia na o se wa hu hwe Timi de ma kukua je mami sewa lo sha me ba ke Hello madam yes me ya from you wa hini ni ya juma Sompa TV kuma ase Shao kadi jana ni na so wo so oba ba nti na go no ko fufu de ande fa sama ebusa ho bai ade kukua so adwene nyana no papa ndi jesa o je go fana bana wo fu akola nu tie kukua na ni na go kukua akola me se ne papa no ene ne da ni papa ne da ene ye busa se eya no kure na banchi edi wo fufu de e fa ye ho bai usi ase we dem nti fama ni papa no
I don't care, Jamada. And then you people about don't care. Fafuni mane. This is a kukua. Hello. Office auntie say asamu ya bene day. They are okay. I'm a patch on me to a coffee. Now only a fair one akasa. Mate. Why? Yo. Mate. Yo. Yeah man, the benefit of the doubt. Aye. Udi kan okọ to anu kire se udi pem. Enkra ne bi nso o abia. Na ye de ye di nyame honhom ye adwuma ne de. Ye num ba bi asam ne ko nyina. Ye nim ba bi asam ne ko nyina. Ema oma o mutie no so mo nye nkwala. Oba ya kasa. My lady, in fact, we dey say ye share client ahodo ai, ye share client ahodo. Na I say anya ne obi wonam no wo kasa no. Question baako ehun wo mafunu ehun wadure baaye ehun da question bo ba ho question a ye bisa edie ben na baaye a wo ba ne sori ya wo so mrika mfirifi a wunhun 5 days ya woka die na baaye eno na my lady say wo twi nkrofo wura mu adonfo meboa no a na kuku a wo si ubedi adansi so ubedi adansi kromu a wo so bebre because some no nipa de phone na ma wa okra ni masem kro wa je phone de na akoka ye ka de to mema ni bia wonum di dwuma bi sei afu mam se wa ya mpacho e de ada o ma me no ne so e di ani ma me no wu ye no eno na e de ne frɛ se wa okay. My lady aigbe baby to say wa nti enya nwanwa na me dia me kan say mema bi edi enyambe na sem sei mesre akora ni ma ani nyina enti no wonya omobo akora ma me ewu agya no firi tete ye nyame ahwe na akora no wo papa wo so so ni mu se wo behwe ni bi na se asem aba na adi nkyiremu na kyerese wo ye ade ne mes frashin no ne ade a enye ensem wa papa yi kan me meti wei meti no wo mekra mu se papa wo ni nia wo keka na wo pe ba bi na adwane afa na wo twan wura minim se acha nyame ba ya adom wo chena na e be sa tra case we my lady ya wo me so na ya ye emema ni bi di bone dodo o chena ti be ma ne nko ye be wura ma akopem ba bi asem ne be kwa kodu ni ahwa koda yi be ne tena brem na ya hunu ba bi anokore no eda na afi my lady papa yi ensem a wo kan enusem wo mo enti ye won ginyame ye won payebo enusem wo mo a wanya hunu sa asem se na ekwa minim se bi ono nso be try say oye bi bat nyame beje yen because ni pant na wiase ndi boni sei wona wo sie say yemfa ye ha ma medan wo na wo a ye de ye ha wo ba bedan se posi ni na wo ba oni ni tifie kwan we na ade ne fa so a my lady mema ni bitiri mu odin dodo na minim se bedru china no papa ese ne esitie bi e bebo ne to pacha meje ne number papa ese ne esitie bi ano na abrampa mon frère talk show ba komle na malady onwani enko confession no malady ensema na twetwere ba wonya ensem twere ban papa confession ya ko fa ensem go ensem bi na ba malady se ehwa house so nuafo mi no be ma ba ko so twere mpam china na no so ye bie so me boa ayeguso a malady hwe media me masemi tititia officer nyina on keka ne nsem no okeka no kra malady ewiase yanka no kra mu amuhwe tv ne mu amutie radio se nipa etwantro no okeka nkwase asem amu yemme krokro no ense wam no odi ni prosi bibi ntina ni di yemmo ne fan picture to so o hwe ne nsem okeka ne ye malady akra wa bodamana akra yi wa bodam na brampa na mi busa papa aba se adai wa bodam aba malady akodai ekoye otimi fa so a odwane ya obepie ha no malady papa yi ti bonko so prosi ni mesini se mo kanti onye onka panifuo ntie ne babia ye ne nkoka de beka malady akodai asem a onka no wo se papa yi tu ni prum wo tu ni prum edisafo kwa adwuma okoba no abedi no wo mani kese nkwase asem ana papa ni di ni fie o na malady de ma otimi pie ye no se papa ni tu prunu ofo so prunu ana boat ni bitui eto fo na akoye fast no fa boat no eti papa na hunu se ade na lusu eti wo kwa adwuma no otum no papa ndi onu se mu ato na kwa ni timi prunu no
na se bie efuru nani abie na nipa bia maladi nipa bia entie ne yie se wudi boni a dako esu bebie papa yi wako di dufa ewo komkom de samena agu ho a wudi tware nkurai no wa enkwase asem anyina otu adi ya fro na kanyansasem office akosua mra ani tumi kakra kanyansasem kire tiefo ne awefo a enkwase asem wo keka na fidie so ana moto bo me ana kwase asem we anya no ne yapatie maladi o metirem sa asem akra ne ka no ete sa anante sa akra na adwene me na nye wati fa akra ya makra jimi akra ti onye sei mimini no ba nye sei na maladi wote san kwase asem yesu so biem office ohayo to me force bia won no man mu maladi wasamba ye be kan se de tie prosi awudi odi prosi ti dia obi nya IGP obi nya commander uye police ni won sawa man ti dia so ya ntiti di ni o so wa na nie mekuku na beti papa pani why gwade nyankopo maladi wa papa ha mani 44 years no jo brand akra hini nyina eya wo hini no wa tini tim ho efant akra maladi yan kanu kre eti akra wo nina akra betima betrense ni papa di no ye to nsasem we di amaye maame na amomolate won ti asem we gender minister won fa asem we ye pane chew ye sere na asem we die aba mama mane me ya Africa dontina mi bisa papa ne se adan ne pa no na dwene nya enya adwuma na aba mana di papa ni nya sansensem na o kekeka na fidie so no edu ba bia nipa wo ya de na fo mo tagi na momo maye yo na momolate montagi na momolate aba minister maye na koda no me fansa akwa na kodama ye ko hena dwinim na prosini ya wunim mra wunim se sebi maladi obi kodi obi a na se wanfa kompaso a una ko akote no na una o shedem na wo ba sebi akwa tu onim ne maame unu onim sa ne papa ne wo na sebi ye bebrɛ wu a ne ye so mpafe ese mu na officer tinsa wam odi onyan kwase asema o keke ka kire no o mekanya asem enkyere wa fidie so na prosim panifo ntie yan maladi asem enya me se enya ba bia beko bia me ko bi yohonu ozinde ni se IGP tetenyo honu anadika maladi ha mira meka kire IGP no mira de meka no oni ne panifo enne momo nte se officer bi won sa wam ni di no mo frɛ ya de be mo mu na de picture ni nyina be mo mu o mo frɛ no sa krai na adwere nya aba they speak on support mu say ya be from I am frɛ wo mu asem ye mfa asem we eni agromaladi prosifo binom edi nsem hunu enom ne ti o man yi mu odi asem bia na nya abanche no edi nkwase asem no adam mra na dibi na ni bia na wo satan na ndidi ai wo satan ye ne to atan ma wo enye ne tua wo ka maladi maku hu hia what miawe wache ya menses bebo say mo e fire hu eda ye banyimpo ye hu obronsam de o ye abusha for man of faith egusua ye bompa ye nwumre 5 o'clock obi anfa e wo TikTok eda me ne da ye wie ni nyina okwahye adan hall ye ko bompa ye uyo ba o pese wo erade sheda de wakosie se ne mere pam o siesie ade papa bia ma ya mawa bra ne nyina emom na emom pa odi for pa ba o baby poso general moiso say also free techi me minister IBJ ba o be hujom minister odreja pon also be tojom minister de parut also baby talking here communion wine fabra any communion bread and so be pacho gino yanko gibi sesi e adwuma ni nyina de moko amabomu ne kwan ye smart simple na waya bomu no aye nkwan na wo ko be no an ye didie me pacho Royal King Cracker. Koji bi sesi biscuit no de. Se komu de wa. Wo de agibi. Anadwo me komu nkum. De bi. Wo wi bia. Na wona wo sen no. Pacho wo diabetes na dura anadwo na komu de wa. Utimi bi. O think to FDA for. Agi atum. Kojak Farmer. Yanko sesi What the procode wa ba. Ye koji bi. Afiefie. Ti yade bia ebeko. Ama ho atɔ. O sia pra. Wo de koji. Kojak toothpaste ebeyi wusiase abosia ye di jebidie ebeyi wusiase konkone ne ma osia ye fita se su kirema wotimi asire ni 0531069945 na enko ye nim grow fine ube grow fine wayale we na ho to ye grow fine
obra yo no nye eye grofan o kete so awo na eye grofan so le odua so di grofan ni bi oba pemfo a omoja awie di grofan ye bo omoja na we eye ko di grofan me pa che ye ne ye koko ene ye dia ye enu te ne nnum no de eye de kama digital ba center for net ya ba o share kan o ba bi pia dan so a no what to be 0244596532 yanko kingdom emra papa yo boko de nyankopon adaro ma bibia yo abusianfo ye cheche mu nyina ba bibia la wo a wo hweye ene awie no Kingdom Herbal Center for anene yatoama yedi yenupa ede ebremu me pa chopi ene awie yi minua mu mema me baya mo ba mi busao se na wo kra no wa ho odin ewo empam ekosen because me dia betu dwa se yeye nhihwemu ama yehu se emema wo Ghana nyina no emu 10% pe ene timima omoyeremo enigi ewo mpam nanti ne de omonya de enumguase nsem kwa eni wuo omugu omo anim ase kire omoyeremo no omomprafo na no ane yeye nhihwemu na yehu se nipa 90% omo mochese Ghana mema no ye na mibusa wa wo hweme na awie se wo no oka 10 no ho ana oka 90 no so oka 90 no ho de ane etie eduro wei ana beboa wo Kingdom Ginseng Power Capsules eno no eye emema eduru aba eboa mema mayemre ewo mpam mema muni mu yiri mu hia mu ntimi nyam asede se bema oyire odofo wuro ne ho kire wa ho ntimi nsore this oba na ba wonchen na wabesusum ansa na ho atimi asore mepacho so ye sa bema ni bia ene ye misi hu ana afei woye bema na wo hweme wo ne wo yire o girlfriend da na wa mie na no anka nkire se mi wura me da se na chese wa anye hwe adwuma wo ye nyina no oba no ani anje ho na mema no mo 10% na omugire omo na aso no omo bo adwuma wi a omo yire mu omo mpena focus mi wura me da wase nti mema mo hwe me nyina na mayemre ewo mpam no Kingdom Ginseng Power Capsules eno no ebema obema no ahode abam wo bema na eso ate afon no ebema mu aisa yedu ede ama me patcho me nka se aduro wei ebema obema ye kese ese yo na momobu ana ne bema ne ti sei ana enam yare ne yare bi nti ama ne bema na afon ana se masturbation nti ama ne bema na afon onum sa aduro wei a esa aboa ema obema no emusa yedu ede ma se ne na first no esi etie no nti Kingdom Ginseng Power Capsules no eye emema aduru ana afi Kingdom Co Capsules eye koko adura aba eboa etu koko ase na ansa na meto koko no so no me number no egu TV no so fa number ni mu ba ko na frame sesi so wo how wo ye bema na wo how frame 0559 76 11 44 0559 76 11 44 and I say 0559 72 9109 o fresa number si na waka se o doctor mesro mayemre ewo mpam mi pamaduro ni bi yade a ye bema ubi Kingdom Co Capsules eyema obi a koko haw na koko no eba wo so asane usu hu nini eya amaman ne edoro wo ye nipaduema na asisi ntin kwan nti wo hobon se na wo yem tim untimi nja wo nan se ubeja wo nan so a obrepa ansa na watimi agja wo nan no kobasa obon se ba bia ugja wo nan fa no turu ho kwan no obon se na hoye wo hene utimi titi ho na se de nsan bia beguo aduro Kingdom Co Capsules no eno ne beyi sa hawo no ede afiri ho de toso biem afi obon se ubeja wo nan na moja ba enne mema nyina hyase akima wo ye bema na ugja wo nan moja ba Kingdom Co Capsules no eno ana mekanfo ede ama ene ne adura aba obie di ho adanse se eye papa afi obi ho na ne yemu bom kururu na afi nani wo posasa ye ne bisi basa de toso biem obo se na ne minim obo ne minim ema no soso a monsoso no bosome so a mokonfikire achi a na wayase ehwo menstrual pains no eye Kingdom Co Capsules no ebeyi sa ha woni nyina ede afiri ho de ni sisi ye ne ya sa oye oba obemo sisi ade no emu dudu emu finfimo no eye Kingdom Co Capsules no eno ana mekanfo ede ama eninu koko adura aba obie di ho adanse nti bema waye mre no unya Kingdom Co Capsules Kingdom Ginseng Power no maduro we mienu bom
na ebeboa eyi saa hawo ni nyina ye den e de afiri ho ye number no egu TV no so mo amuhwe TV no obetumi afra yen e wo 0559 72 9109 0559 72 9109 and I say 0559 76 1144 and I say ubetimi asa frɛ 0597298855 eno enso eye number a ye didi dwuma e wo yaso ye de ye duru so no eye ema na duru ye friend super tremendous capsules we eyema ema mowo enamu yare ema mase ekeka mo nsuo bi egu scent ewo wase enti woni bema bia hia pe bema ne ani enje ho eduro we ano nam enye de odi insert o we eye edura o benuma komu na etu saa ha woni nyina se ede afiri woni paduam adenti na menua ba o betena ho ama enam yare no agu anim ase ama asi wa wo ho kwan because obma bebre wo mo ne wo mkurum hia be ma ne nsuo na wo se konumu no na nsuo ne ba abonten menua ba ebe den watimi anyinsen eduro we ene beje wakaginamu eduro we ene beboa super tremendous capsules aboa ma bebre oba bi wo ha niam bi yifri na sete sa akatoa misro eye super tremendous capsules no eno ana ebeboa na woto we ya na wo di we aka ho eye kingdom garlic bitters and capsules no odi aka ho eboa ema infection no asie tuntem eduro we aboa ma ne bebre ama nei omatimi asori agina omuna so enti wo yoba na se wo hwemi wo tie mi a unya super tremendous anu anya kingdom garlic bitters na yeden aka ho number no gu TV no so bibibiala wonte ase no frame e wo 0597 29 8855 0597 29 8855 and 0559 76 1144 afei de yedru sukra na yedi ebewie no eye kingdom garlic bitters and capsules na sa dro we ya ye ede abase ebeboa ye na ya ye kese emroso cholesterol adoso ewe nipaduam srade na doso enti ama asisi ntininum kwan moja no entimi ni afurusane enko emma mepacho pi se wo saa hawo no na se wutie mi a mesro eye kingdom garlic bitters and capsules garlic eduro ye kutami se wankope bi ebedu baabi de haw ebebro eduro we eboye ho ban firi asikyire yare ho eboye ho ban firi mojabroso eboye ho ban efiri akoma yare ho eduro kingdom garlic bitters and capsules wo ma ananseta acheche wo mo nsa ye titiriti wo mo a omunan ye tititi ne to ase etwetwe no misro kingdom eduro kingdom garlic bitters and capsules eye garlic eduro a ebo se efie bia munya bi ai efie bia mu no o se munya ye eduro bi because eduro no eye na no so nam entiment na wo so wo de wutie mi keke mesra wada wo hya ase se wo nunum we bia obi a wo code ni fru eyi ni fru ho na wo num eduro yi susu a ema wutimi da wo da so na wo sore a honam nya wo mre kingdom garlic bitters enam enuanu no bi a ye de aka ho no ewo mu se garlic nuo no dawson but kingdom die edamusunonko because enene garlic eduro a ye di kan ye eba wo mayim so upe enuo yi bi ato a ewo kumase a wo de wani ekire PFA wo Waterfall New Road afei susu no wo de wani ekire Ashton wa Corinac ewo ho Kewo eye Freddy Menz wo Kewo Dani Heba Apidank ene Misty omo ewo eye imrom eho na bo Saheba onu susu ewo imrom Promise eba ewo Oyirpa FM baby ewo na ase ho eho ana omo susu ewo sunyane wo de wani kire sunyan a Mosaic Pharmacy any Green Light Pharmacy na fake cap eba Brekum Newborn Chemicals any Dr. Clement enso so main station one Dr. Clement ni shops ni nyina no onsa ebeka bi ewo ho afei akropon eye akropon meka abri akropon mountains ho no eye Regina Chemical Shop ahosusu no okwa onsa beka bi mu amuwo Eastern region no koforidia ahosusu no mukwa munsa beka yenu bi nyina ewo ho mesro okwa na wo to aduro ya hye no so mame se wo de onsa fa ha na
ɛwowɔ wo nsɛm ana garlic no nsuo deɛ ne ti ne yɛ white mo a mohwɛ TV no ana ne capsules no ɛno so na abɛtɔ TV no so no wahu sɛ deɛ sitie uhu ate sɛ abrofoduro pɛpɛɛpɛ yɛnko a ne yɛwɔ garlic aduro a ɛti sɛ obiara ni bi ɛsaa na deɛ atwa toɔ no kingdom garlic bitters no akyi no ginseng power ne cold capsules ɛne tremendous no woyi to payɛ no a obenum ahwɛ sɛ yɛatwerɛ kingdom ɛde egu ho mesrɛ wada nnuro yi sɛ ne mɛka no baabi ɛtɔn nnuro bia meme number ɛyɛ 0597 no 298855 0597 298855 ɛno no yɛ meme number frɛ me biribi biara a wonte aseɛ no mɛboa wo na matu yadeɛ no ase ɛde afiri wo nipadiem na deɛ mede wie no yɛpɛ ɛyɛ house boy any security for ɛyɛ kingdom for ɛna ɛyɛ pɛ timisraw sɛ wani gye ho na opɛ sɛ obɛyɛ security ana house help ɛwɔ East Legon a bɛɛma ɛmɛɛma ne yɛ ka wani gye ho a misraw frɛ yɛ number wei ɛyɛ 0249 37 0878 0249 37 0878 ɛno ɛyɛ number mo a mo pɛ security adwuma no any house help no monfrɛ 0249 37 08 ana 78 ti sɛ o hwɛ me na o pɛ enya duro no security adwuma na wo pɛ house help a o frɛ 0249 37 08 78 na enuro no so deɛ ɛno na abegu no me number Dr. Penny me number ne gu ase no 0597 29 88 55 inti sɛ wo nsa yɛ titiriti cholesterol dose wo nipadua mu no ɛyɛ kingdom garlic bitters and capsules ɛno ana wobɛhia ɛmɛɛma no a mo ayɛ mmerɛ no mesrɛ wotɔ kingdom ginseng power capsules na watɔ kingdom cold capsules na wode kingdom garlic bitters na count me patro open combination a ɛno so wode frɛ me ɛwɔ 0597 298855 anaasɛ 0559 76 1144 ye number ne gu TV no so no enti mema no o combination na me de be ma no ene kuta mi oba so no wo be hia super tremendous capsules na wa hia eye kingdom garlic bitters na wo di cold capsules aka ho tu so die ni enti ba bibiala ye ton aduro bia no wo kwa wo nsa beka kingdom nuro ni ebi sabre ya me de ma no ebe de me number no 0597 298855 eno no ye me number enti bibiala upe mu nchiremu no ofrɛ me a ɛyɛ ade a mejo so na yɛatwetwe nkomo nyame nhyira obi biara yɛda se kingdom adu papa wonom ensuo no na mpɛ garlic pampa wayɛ atomene ɛno yɛ capsule so na yɛ gel ɛda wo mena se abɔkɔ na wakɔ gibi tell us Ghana sɛ yɛmfa kyɛw pɛ mu ɔden fama wonom customers esan sɛ broadband services atonsu any surrounding areas or say from so be baby engineers gina so ya wo mo eye adwuma papa nti enke akomantwem na de opɛ ade pa kokotoko enya na bro enya ne bon apayo na emom sɛ ne ma betuto na kwa mu nti en wo ye we o se oda ase sɛ yate wo ma sesa na omo so beba na omabo adwuma nso de amaye sompa akyɛdeɛ obia mfa ne ho nyim bible sɛ ade ye nyame som papa si ekɔwe kurafo ne nwisia o sɛ de na ano akyem da ye ma me no siri me pa cho emu anwa papua bibia wo di chekuna ni ebe ye fabre ya sompa ehwa overseas boni kyira ha na onyame be hyira wo sika 0598 559802 0598559802 me papa Francis Moke in Zama community Merton Keynes London and as England waba Ghana Mr. Moke I waba holidays kakrana and now me watchman na me wo down of friends Adazoa na fie ye de na maka niema e wo ho eti ono so beba beboa mini Mr. Moke de obetimi aye ne Nzema community I wo Merton Keynes erade nhira mu nyina erade nhira mu na wonom na Abraham pa me sole me koye course bi okay wo papa ne rank ye den inspector and my friend Pennyphobi now mo per rank no any baby or ye adwuma no okay it won say yenkipo akola no up to Wednesday okay na yenhwe baby e besinti Kevin we ya ko iska ma me na beji ko tontade ma no so the draw se ba ko pen buy na top pant ka no ai ko ye ya mo allow na ko iska bla me ma 500
kope ntade mienu miensa bi na to o de sapo bai na pesa po ene ima no why na to pant be nsia bi ka no na ye hwede nyame de ye be kwa kosi yankwa homa no so no o ma ye bone a o mo so ye pe ti ka ye bone no ye famra abi je said ye on the phone na yisha na so en boto obi be bonani so amane ka be me desse yanya de odi kan number say finfi hello afternoon pachodi en waya nu hu a wunya ya nka wajayi obi e de boko be pachodi ma ya nu hu no se de me ho bo na mfo bi odo hu bo na mfo bi be pacho an mo mi na ye ya din se ye ko akodi tukadu na ye ko no omo ma ya kwanche na kwanche o me de ma no me de ne se ikuru kakra bi bitumi akwanche o de ma se ikuru kakra bi betu me pacho an sana nsini no kachwe na me ya wedai say na uti so odi to ka se ma bra enti o mommy me pacho bi kujare ye na mi tie tredwaye no e na me nan eto pare ho na me tefe ye nti sana me try so da bi kakra apai e di try o tai se wo wan ka se wadwaye pacho mommy okay na ba bi kakra pa na di try me ko e ye 2 years ni no ayekuru eno ayu ni so amanye sika no nti ma me gegu foko malam na wo ye adunu ma ye no e ko fo no di tina tem ma ye de me bia mo mi kuro no ayu ni so amanye sika no na me de ba be na mo e kuro na awu sika no so ama e mo akobro malam no still e pacho ai sa ne te mo mi Kevin pacho fa ne number ma ye na emfa na mapa na brampa confession ye nya ya je betwa ne o hello ma me pacho mo di dia no ya nu hu mo pacho dia ma ya ni mi me ya bayo ani eso ajuma me ye ni ko jina kwa ho ka ba na medina na machine na mamele ntime ye drubia bia eni pawo bibra na makatwen so de wo sini wa hase nti wo sinia na me katwen say on mame ka on fa mi sika ye de emban ono so ya o say na de na usika bi won ho mo me pacho de bi mi sika bi ni hono me mu se ni pa no be ba na mi tek na mi ye de so on fa mi sika ye de mama so mo ba no mu bi sa se bi asema me se one makoda sa de na ekwo na chese ase woni wakoda nti ontu awoka ontu na na the allegations ato ne so me ba tana me dia so no dia mama if I did not in phone call be brave yeah me could be a crowd mama me panopa me no there were suffer ana me jina ne kamo farm engineer drew baby ni pa be brave no ana me catch so on the way e hom de ni pa ne doso na memu ani so doso re hono me si free care ma ana me catch say on fa me si kama one of the ten boys in the besides the answer, but I'm sure the maker a car to 12 o'clock for mobile bonnet. Tapano to say on the maker or near machine. It is kind of say, I'm seeking Milan. I'm finding and from one of the says can you win alone doing say on near machine. 85 million obey the obey my mom and cheese come. And I'm a Danny many amigo. Make quite more panic science or no dear when you say on near machine. When you mean ya ana me ma di scam na sa ne mana me ya na me di sinkrofo sika bebrebe na me ba na e ma me yo ba na se bi trade ya sa me nya ko tie mpo
ana me de di ashim ana me nya be mambo ana one ma de one ma tsena wasem me hu me wa odumi ni bebre ma if since then no up to now mama sabi from choma ni Miss Masia Puso Besine. It's so good. It's so good. Mama, about I'm a Bemman family in Poca when you make time. Mia meet me, dear, but me, I'm coming to pony them. It is a say, dear, now. Me call baby, don't want to say, my you will be boarding. I wasn't economical furniture. Miss Mama Papa, me nim baby, I will me nim po. Ana makasi bi po kra na mama. Ye kwa for shele. Na papa. Ma. Mr. Mu me wai. Na me ho chire me pie kra mponko nim. Ye ewrade enkodai sika ni bre enkodai. Mama Mr. Pacho mu me wai. Mr. Champon, o si am wanu. Hey. So no nim say why was soft. Ah, e che no hu ye soft mami. So pan say wotie say ye. Obi gu onu mo say ye. Nyankopon say wo obi so wo de ye awurade adwuma. Wa ma lift one pair wo. One pair yo papa. Yo papa. Baby ya boys e group ni pe group a ke betimi akuno. Why is that they say nyabe na adome no wonko Nyankopon acha. Nyabe na adome no soft mami. Munyi dikasi ni friso. Obi am e nyina de. Won confess say what mrasom pa say metre fidie so wonyi nanim na wo mo ye odi boni na di wo mu nyina no wo mo de ache no me na me ka tell so yo mate ai wo bra Kevin fan number why Kevin make hu hey asamu ya ehu hello me pa cho mo din dia no wa ya wanu hu ana wo ye ya unya ya nko anye kra Ndiye maya na ho de me kaya na me ya pa na anything na me wo JHS2 and that JHS2 ne no na form yansa na ye ko ti chene di ho oni de na wi SS no ma agency ye kon ho ya de na dako ana me ni ko ye no na the people graphic picture to the mia na to ndan na wa na be ma so le ana wo fa nku na odivesa mi kama no wa nti bibia yekofa sana mienu ne de na wa ono ma ye cha akra dada yes wo form to ndadaze o form to the year to the one fa me mo modify be ma ho a nti epe bi na odi nku ni bi se mi semte nsumtan tan be ma ho nti me be fa be ma ho ma so dia to family ho nti ha family na di ba fun ha mi pa na kubia mi kono ho anazo ti na school na bi so den ho adia sa ho nyina yusu na odi me fa ho to odi me fa ho na ma mi tana ho na mi so tana ho na odi enkun se mi so mi di se mi odi bi se twetwena o twetwena no so twetwe ha enti god no like because it's ni na mama ye ta even university kwa na o twetwe na me ya dia ti abe ade bi atra so ana ti see idea mejai ma wa mejai e de radias ni nchen be ni ni so ni nchen be tisa be nchen ni dabi menye erade age why erade age show so ade ba ko am petem timu na afro nta pornography ne ta no meja shey bra egu phone na sutility na nchen ni den ti bi ade phone ko am no delete app no pono app ni na delete why be pa chaw delete ni na ebeboa ye da ase yo sinya semun hello mami modi dia no waya unya ya nka wanye dia mama me tembi tan pana kitwa ene se bishia blank ya patentani
Kevin died than phone on the oh, yes, more some friend away the anodin. Hello, I be Jehovah. Hello, yeah, networky. Hello, Ma, good afternoon. Afternoon, I'm old Indian. Why is he? Ma, but I don't know me. I buy a message. And I'm in here, my bent the person 2 minutes. And you got your face. Listen, was a mean yano. No, Miss was say, mean yan and Timidina, new, and as a mean yari. And see, because that's in real, only by having sex, not so up to a family. I'm asked. And the Ben was satisfied some way, means years starting. Of for sending on me, the name is the not take. Of a say or turn me, and I'm 17 years. And so I'm between Jay. Ninja, no. Many are bent a beer on top of so why me see a bent and it's me, Jimmy Nassay. The also said it's Jimmy Nassay, and it's right there. It's the younger thing to take you away. A bamisson. The number one me. You, Kevin, fan number. Now, Bama, know what do you have out from? A more blue. Gray. Hey, Sassamwin. Uma obi lift anu otwantra e yade e koso obi anya careful lift ma e be hwe wo bone yankwa ama so hello afternoon pacho no di and why ya unya yankwa anye me program am so industry ayetie o hello. Good afternoon. Afternoon, nine, mama, and so kakra. Ediana, why you know? But already a blunt be a messiano, where a carpenter no remekama. Name me, mammy, or so one penison mammy a blunt and another where a carpenter into no party. So be penamane carpenter in a Canadian and any swat. See, mammy, so many no one and insane by. And you send a bag. Never put you. If I shot a linker, I also now only bear maybe or a carpenter ni. And now, mammy, say carpenter need your mountain and trana, a Jumana warrior and one pay. And I was in saying by a DNC. Insane by me, mammy says insane, called by the attention action, and saying insane. No, not down for bogger, be not down for ba. I work Canada. I just say, Mitchell, more a bogger. To one more person coming in and tana. See, my mention could see any mamma, my insane, you're saying. Near saying insane, you know. Bogan buy or buy, you know. Then you're a gemma home. A more than penetrate also. Same penetrate, you know. And I'm the one said, no, Beman and an Indian say, my make you try no maybe so. The carpenter near so alarm and no we are 1 penny, or no so never mamma or a lay. Timmy so the one I miss have been a bema for Fraja. Menene now. Na says yes, Ninsen Yaden. Emma, or no so person in Sam Ranka in Sen and Quire Mahmadi. Oh, she said, Mammy, like a young man, I'm slow now, and a reason come a hand upon and so I'm mammy. Hey, to a dear, a dear, mamma, I am a no pan and I'm a dear damn on you, Millie. Kafra Jina so Kevin for number no. Hey, mommy, for more you. Carpenter on any pa. One cofa Canadian boga, wadan for ba. Answer boy any between proceed on one who say, boy name Peno. Carpenter na worry, while you fence yenny. Unya wompo. It is a any mammy pa, sure say, name mammy, could be the bonnet. Be the bonnet. A crown and master new. No, this would dinner bonnet. Hello. Yeah, hello. A jump patch more Indian why I unyank when see cry. But your program, the program I'm saying back to the car. Yo, yet you see a decapicate one casa. I mean, not because I'm going to Montenegro. Yo, yet you. Hello. I mean, so maybe I'm say wrong. Hello. Eja, yet you. Aha, me say, maybe I'm say wrong. Me koya no trade maybe. Hello.
bra me ka se metimi ajeje ho ter backing vocalist ya na me buo why metimi jeje ho o ka se ba ko bi apesa me je ho o ka se ba ko metimi nyesa backing vocalist for adwuma no why metimi ya boy ya ba sompa eno so dia se mi nya ho Sompa free. Oh, muso yare mu meyi film wane. Oh. Favorite to you. Sompa FM. Mama ya mu mera mai market yapa. Sompa dia sasiso MNG. Ya abo hana ati afaso. Bebi mu no mai. Adwuma yesiminia. Anyumu iguso bo na ne yawo akatua payi bo o kasa ba akwa pesa meje ho o kasa ba akwa me nya ho enye je ho ai me moya oyini ni na quick temper we nya quick temper ase ade aba payi ye wa friend prensa ena me ko trade utie me si amli bi me ko trade hello madam utie me adai me nya ho Mira, young commonly symmetry. Me pato me dase pa baby bia wa uti anasa wo hwe no ha omi heba clinic ya so ye no ye wo Accra Awudome runabout na Kumase nso so no ye wo Ebuakwa sepase me pato se utie yen na se enyalewa me bobo so ni ebi ha onko ade amesro fa me number no ne frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa wo ebi a utie yen wani tutu wani kekaw wani wowo uhu ade sebo uhu ade se nwusie ensuo eta wani eso wani no baako hunu baako enso so ehunu no mesro me pacho fa me namba no ne frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa de bia metena afidie ne so a meka se ani no se ebefra ye wonsenchani bi wo ho a ubehu ewo ani ne so ene che se ani ni befra obi wo ho a obi fra chire ba obehunu se obi na eba no enipa ne sa atade kokko anasa atade tuntum na enso se nipa no amene no a onhunu se ekofi anasa afie ni yemsrew eyani no na efra na ebo wonka ye fam namba no fra ne bra na Awurade emfa me so emoa obi nso so ho anani ni baako hunu baako enhunu utena ho ade enhunu no ebeba be kan de ehunu no ama wani no mienu afra fame namba no frene bra na Awurade emfa me so emoa enu ache no bi kura nso so ho a doctor ka chen say pressure aba na ni so obi ho a doctor say eniade glaucoma na eha no enu obi kura nso so ho a doctor ka chen ne say entini no a efiri na adwene mu eba na ni so no entini ho akeka na say entini no ebi mu atetemesrew fame namba no ne frɛ bra na Awurade emfa me so emoa me namba no 0594 873969 je number ni bi 0594 873969 enti me pa cha onyale wa meguso amembe bo so nse bi na ha wo pa no afa number na frɛ aba na Awurade Nyankopɔn so enam me so aboa bi kura na wutie mu wani so yokusukusu eye wisi ete asiba akoso ewiem ye ofita asebo asenwusie no sa ha weni nyina na ya ade a efra enipa ani obi wo hwa ohwe light ane bo obekasa light no ehye ebomu ene obi kura nso ho a bulb ba akopɛ na wo hwe no na ayemienu obi kura nso so ho a se wo hwe bulb a anasa light no a obekasa nyankonton atwa bulb na anasa light no eho hia ni nyina na mesro eyani nu na efra na ebo nkae obi nso so ho a mepato ni tiri fa ha epa no obi die eye natiko na epa no sa wo ha ni nyina no efra enipa anintentena ho ne fa me number no frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa wo me number no 0594 873969 je number ni bi 0594 873969 enu achen bia utie me wo kompo asthma stroke any awo ho haw tienie yade bi te se ani kompo asthma stroke any awo ho haw sa oha we no ho me bucket wakura ma wodura bra
ana sister wo ho beto enu nti se bia asma no da bia na how edu anadwo wuntimi na utwa mo ba bia emframa wa na kata achew utwa ba bia emfuturo wo ana se enwusie kura wa na kata achew ana ka kura na obefu na so obi edi ne perfume bia gu no ho a hey e fa so na kata achew mesro fa me number no ne frɛ ne bra na ewurade mfa me so mo atie nie asma ya die se ebi how no ni sika Ubas of Miami program you so and now what you mo mehe oba baako bema baako ache as my idea making broni mpo ntimi nsa ye wayade bebirebe a abrofu timi sa na broni endro timi sa as my idea ne ntesa broni aboa kura ne so ma on hila se ohwiehwia ntimi sero se ebia asma na atete wache waya ye wunya duro na enso so kura no wini sika me se so of Miami program yi no ubaso na what you mu nyina mehe oba baako bema baako e de ache enu nti hye ne nso wo ba no ane se ye nyina no ye hunu se ampa wo krata e che se wo asma ni mehwe wa chew enu nti mon hye number ne nso afrefo na mo frefre me personal number no wo ho mon fre de me dia to dwane na mo ne me secretary no enkasa so me frɛ me ame number no a ho de 75 twato na ma me nkasa nwie ansa na wafrɛ enti sɛ wotie me na sɛ stroke no de wato fom team ama wa no akyea ama wo nsa yɛ otitiriti wo nan yɛ otitiriti obi kura ho age sɛ ɔbɔ ndai pansa na otime gya nan ka akoma to yam na bɔ modena bra na awurade mfa me so ɛmoa wo me ba to de me che no ate ase enu nti stroke no sa at obi so okura ho ache na adwene obi kura ho stroke no ama ne kastre mamu aye duru a wentimi nkasa me soro fa me number no ne frɛ ne bra na awurade mfa me so emo stroke no he yade diabetes any pressure tienie efre ni pa ni esan di stroke ba se diabetes ni pressure e di stroke bre wa ho ubehu se otia fomo a na efom na yedofo se de watie fufu anase mattress so na anase ateche mu no enu ache ni senche ne asa ka ho se wo ho mo so widie mu hyehyew anase wo na ase no na edwan se de maku anase ointment ano o hye bi afa wo na ho no mesrew se wo pressure anase diabetes na se wo how we ni bi how bo won kai se stroke yade be chew fame number no frɛ bra na awurade mfa me so mo sa na pressure ne diabetes kro no anso so no esen frɛ ni pa ni enu nti so wo pressure ana diabetes a mesro yo how bebrebe na ede ba ni padua no mu ekum ni padua wa bra wankasa wote ase enu nti ntwen ma pressure ne diabetes ni ma mekun wa bra wote ase ka se ekum wa bra wote ase na se pressure ne diabetes ni fra wani a mesro ekun no me pato what you say se pressure ne diabetes no se the stroke bro na se de woto fo mu tim wuntimi nko ubeya de anase obi jese obi na ye mawo a eno no ekun no ntimi sro e ma ne nyansa enu achi no obi wo ho a wanya ka nkwanhia anase wonya stroke ya de ni bi e ma doctor timi ehwe ne kakara na enso wona ma wo hwe agum fame number ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa enu achi no wo ya de bi te se prostate enlargement anase prostate cancer mesrew fame number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa afei wotie me wo ye bema untimi mu adwuma wo mpam tienie bema untimi mu adwuma wo mpam a mesrew eduro we yemfa nkyɛn ka me bi bɛkyɛ fame number no ne frɛ ne bra na no nso so yema woduro na hontɔ se ka se bema ntimi mu adwuma wo mpam a obi wo ho wate ya na ototo mema duro nya ne saa bema bi wo ho a wade boss wa na ne hu asane no ne hu sane no so beso oto aso ne mpre nu so a wo be ya e wontimi ento aso eno wo na duru ane e be ma bi nso so ho a saa be ma no ne be ma no entimi mani mu so kura eno so wo na duru eno nti wo ba edi nkan ne ye de wo famfidiem ye de mpai bo ta wachi na ya hwese wo be ma no a entimi nya aduma no ebetima ya aduma ndi se wo tie ne a fa me number na frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa number no e 0594 873969 me pacho yewo Accra Awudome roundabout ene Kumase nso so no yewo Abuakwa sepase so hia no ni bi na so pese yemfa bi mire wa me pacho medical di no abere wo onsaka eduro ni wi a na odi misika abreme sa na medi meduma no na emu me pacho so wa ama no ne nko a de a mesro medi kan gi misika no ansa na medi eduro no abrɛ wo me number no ye 0550 570075 nyankopon hira mo pa yada si omin ya nye birthday free on afi ma wo bi aba me ho we ye Agnes mia me ka chire Agnes
oye adwuma ewo nana Kumasi GH ai oye makeup na artist akora we na me ye video na make say ne to a won hye epeto no ne ho fese age obuade ese ena wo di na wo dai ne ma me bompa yi mpai papa e de ma no se wrade nyini fra dum enko adum osofu maami Deborah odi na wo da adwoa osa ena ewehye mama sofo happy birthday nana yawo or Temale Air Force Base. Yes, Sompa Nkomo Oheneni Adazoa. Katachie onyamishra wate na wonyu fra domu kwa domu erade mo ban na wo man kwa tenten so emaye. Hey, wo mna samu akwaku. Wo fre asante aguna we de enya mampon. Enya mampon kwa wo mna samu. Ka chire obi me am darling and I wish you happy birthday nyamisha abus wani hey ena mami abo birthday yo wo heyire akua abo asuama ai o heyire mami bronya ene wodi na woda Sompa Kumasi Sompa Nkran Sompa Takwa Sompa Tachima Sompa Nkuransa Sompa babia ye nyina ye kabom e wish you happy birthday ye don pa erade nyini fradumu enko adum menya wo ho na mia ma de nyina da ya de nyina da agudi eba what's niema so wodi niema do so wo ye niema wuronko wo si kire eni ade no rose gold ebetrende ebetrende ebepopusa we dey kan nyina ko mo download me ba mo amosi rose gold anyini no enemi hu no na me say ama wo ya koda so hu nanimu a akraketoa na nsem a waka no na adi 100 years ewie wabesra wo mami edi na dronam o me fa bi sireni ade no ene ade no ani eno ne ade a obesi wo ti asenso amampoku nu kwa ho ntenten wo nso beto kro mo lorry na fu pro di me ka ko fa ntentem so kra badama ama ewie die ene kanakada amuvu omo ai mama we dey ewie die oba wa de nyina em se yedika na wakasa nokwasem ai ma otin se me na nimpon eyare na me na so no wada de so dada odi niema do so yetimi di niema mema no sawe laka no me ne se niema dada nyina mema ne nyina no adama wo se hande ontimi ne yentena biem enti obedi kan na 98 so nyame adom no wadi ni na amenkama ti ya be na yie emu islegon ene ayemu twasa kwa wadama me yi mame ne nyamfo sei free ma enye yie wona wodom ene wachitaifo nyina ene abije no kasa te se entourage no ankasa na mode adoma ikutaye ababa ye ne ma ye hwede adoso a ene keta emu odenen asia mo e wodan duru ho no ma 13 December and went to special invitation ene ye de ebro ene Sompa team ni nyina modama ye damas ye wie eye ensrahwe ene ayi na just invitation no kra no so no invitation no ya fumadaka ankasa enya sampeto we di enyamu di ani bia davida omo ntimi kra nya bi omo ne we da bi na ma ye no we me ba so me free me papa free adwetia ankasa adwetia e pia donko pia nya no ene ehuro eti ama wunye makeups e wo fe papa menye makeup me agudi abapa ti we me start da passe kwa de ne ese chire yankasa ene ma me kwaso da Miss Rose Gold who fell. No. Mwamu shani person dano. Waya koda akura so hu nanimu a akola akura so no kura. Afum to no kura. Na sa onyame na ehira ne ntem. Every no koda abrem. Yo ama edase. Nti na no ye de ingo invite mu gold. Yo mu me so invite mu gold standard. Ane papa bi. Na sabri ye de odroye mame. Oheneni. Ye. We enyo mu de ni bi. Debitra. Invite mu opeso akasa. Aha, so dia na abram pedi ase. We nya de kwa emfa kwa konfo eso. Me na ya. We nya kai kasa prekudie ni bia. We nyina ba ba. Me dia tutu ni ma na abram. Ama me dia abram pare dia wa hu ni ma se. De ya. Aha. E dia. So
gold card no yeah baby ama una na wabobra abobra amwade kapa papa ni amwaje take chire o sina ni munyam emu odena udi niam omu fi ya usubusa panyi wo man tibali we na mba ka se fa ko be ya ba to ye de ko ba bi kwa wadama udi bi wenyine ewiase ahuhudie de anya ahuhudie no kra nso no wenya na de ye ahuhudie atena ba ye beba amana efe ebusuafo ayon se meka se de asante adome na asante agimatum amewiase nyina nso agimatum no efe na ekye ewrade nso enmunyam me ame ba me piesie ma de nyina rose gold na nsen last week ntade am dane mu nyina me be ne sum begu me so enti na chese obesene maame yi ana pepepe na abrampa maledi ope ayi pa kuntum critic dika abije de wafon na wa mu ne tutu onye o wali kento tutu na nya kra na emfata no wafon eti pam kama black na yenko hye amanso enmu na ma yebeba me tani weekend okumase but wodie esemi gina mu na be ye niema ai be ye niema be nkoso nye de e ma ya papa so me da se ado pia da se nya nyankwada adafo bi ho abe ya obeto om nkra nso achia om akwanya ho jo ye nya ba ha de ye be kan achia opem so na nkasa wo tia de so ani ntina na da ma ye bo kan bi na sese abu ye mu ase ya chia ye to kakra na ye niema do so no na ntansan so hima the first time tia de so a makonya na obi ya ntana so da ai no me di kan achia fans no ene omo support Rose Gold brand nyina nyame insura obi bia yaba sompa die na ye di dance ye se eno kwa ne show atasa e international BBC nyina agya to mu obi ya ntimi nya ho hweda sanity enti no nchia ne de koma obi odo Rose Gold bia no cre obi odo Rose Gold bia ye chia no e da obi ya ase na ye hwe obi bia so anim invite we no wo anya bi kura entena fie sansa wo tena fie abedi boka eda na nnuane a efiri abolale bi eba adenase ube tena fie di biti bra na be chi eniema kasa do so fa kofi fa ko dia dance papa ras e fa bobra pia yo ebusiafo dia mo pesa motia no mate na mata no esi eja na obeka ma ade achi enti enso ebe koni akochi na nmunya mama wo ma mmeba beta wachi eda se enya ado da se eburu wo ya kola akra wo Rose Gold anima akoda su konoma amata iyo eno ane se wo nkom o si chirin eni ade no ane chirin ni ade no niema invite them no chefu da kan wankasa ane golden amensa na eden champagne wo amjo amma papa bi ayo abrampa ai wa mama grass nso ai nya fe na wo kwaji obi grass egum so grass mu so so that's it ai that's yo ama baba yo ebusia for Rose Gold no luxury boutique ta for 4 miles na ni abie na ni ati ankasa santini abaya ai nina na yie na ja obre ne ma me invite na the boy fashion egudie ba owonema egudie kume ko jibi de odi gu kom de odi to asene mu odi to nsa ye wo silver bibia and gold and wo watch ba ko nso a ubenya bi ye wo makola ye ben Georgina stores kona ko tubitom bronyan na usujo faso na braba malady call to the text message seba ano den techima na nanu mayemfo na nanu nyame hyiram nana krasi omu nyina send message say asem no said obinfo katechoka ye di ani ehwe no ye di asusu etie na wo mahunu ba bia no kre ne da ekwakoda eti ye nya de betimi na tentene enya adwuma pia o message champion na fe tew 2 minutes 1 minute kra na emi tetefun ne ma amansan so mame akolama de say ya kasa ho daga no mo frefre ye confession so mame abaya ne de na mani abrenye se bia bia ko ibremi
emre bi friends ebede dwa se enkoda bi na moya a wo mo din sem to nkrofo so ma wo mo lifta enti me de ho na me pese me fese meka waye bone no ache wo de nim guase kan nkrofo bebre enu nti no ansa na no beto no kra because e bia na chofo no kwa na aye ne sa de ho beto no kra memo mu de so ye bodo timi yesa de nka onyi nanim wonu asompa sei no me confess obi ehun na obi anfa ne bone enche no was what take come na osofo de nko a so ma bia na nya osofo ne de nko a na ebie mu so ma me ya ye nhwe ba bia ye de obi a ye de ho kɔbɔ no obi obe invite ye efie ye be kumako di agro enso we bi ba ye mie ye ni ne ye nwane emfiri ho adodode na ye wo ho ye ntontwene enye ne me nyina na sebe ye wudi abakoto ne enwono kine me kan se ye mo ye ho ba ye nsoma urade na ye hu ye se bibi wo anim ya eche ne ye kwakofa me das yo the phone so here had padwe obaya my lady me das pi na won hu se no wo de oba be makoja ya asem edi kan wo de oba be kwa ye fa nanim fa nachi enen so kura sa de oba be ma so koja kwaje ntete enso aye fa ne to ewi ase no se no wo hunu se nipa no aba no se nuboni bi ne ye no mu se ya dwene na se na nya adwuma o se senyo wodwe ho a chese entiase bi amfiri ba bi ma se ya na gise ye dane ye ho wo cheman ne wo chihumanfo na ye wo mma ba wiase se ye di wono mu kosuapon bi mu ana bi asuku bi mu yemfa ne saa na akora na ekwa kosua de a ya nkasa yemfa yani eni enkwada na chi nye saa nipa sefo aba wiase se no mba ye omusunsunun sister ya se ma ofre ana wo ka se okotena aka mu ana wo tob na se bue yemfa ne sika ma na bi si anuna junction nipa ne dru ye na ne my lady wo sha ase etu fam sika mame it obua wonim ne babia wonim no babia wonim ne babia onim ne babia na mom so ya yen kasa nche mema ni bi omo ya omo se omo ye papa nanso o hwe package na ejina ho na o se kai medeko eno no de ade atufo oboyi wa ba be drama se ya yire wa jisika 1000 cedis oba na de a wa ye no my lady just o sheda ma na kwanya ma ne betena se na wiase nyina bi a eno na bi enam so asofo ne dibe hu no na se ye kasa ye no kokoa mu a e betena ne so ache medase na abrampa malady me da sipi de medical kan ba ko ye abatan ne binom malady asem ya kan fia ha mimi nim de omo je wo mo mama na o ma wo mo no malady carpenter ni nya nipa asemuni so ye carpenter ni asebe afundaka ho na ye fundaka ne carpenter ni yesu na ne papa ye de yi carpenter amame no abodam onso amane banaji na ni so abata ni bi nsu nyansa eduru ba bia malady ye krokro mo hunu de pese ye ka wo se ye kasa bi etan di kiro mnom de agimi no usa wo ba anya carpenter ni won tiase onkofa sebi ye ra despite nyasa na se hunu ntomase se fom na sebi ye free ba kwanta na yakomienu malady omunya nkwase na memre nwura bafo na edi nkwase malady we bi ti so ami o sankwase asem we se maye ni bi mo mani na okoma ne lift malady mesi maya ni bia yo mo se o mo de hwintimi o mo na malady bibi wo baabi on se papa yi started se onu de odumi no afi wakoda gino hu se ne ba malady e sofo na na adumi no ayi o mo agigi ni sika du adi ni kwa sofo ne de o se wo no nya nche ebi so wonya wo hwe ana wugu na ni masema malady yesi na boa te se de yesi asuafo e bia boa enke yenku ne kwa o mu ye ya o mu so ti ebetimi malady o mu nim de betimi afiri mu aba se boni ba kura trim o tongum boni na ba nkura ni trim na malady o mu nya careful pa se se bi je se memfa bi wate uhu obi so gina kwa memfa no no antwa mu nko no amfa ni mu nsu amza tete bense wo so amfa nko fa bi malady me tete bense wo mu kro mu mpe eti malady he emfa ni nsu nyansa onu so akobro malam wadamfo malady me ba confession dia sem na mo ababa malady sem wo confession so and no be standing me message so ohini ni confession ni obu jaa be ha o because kiss ebie na malady I onwe anopay ya starting program o start say 9 years no MDB or bank bi frame me wo se be man said the man penfo nzi wi nkura no malady say ensem e koso ano den
na memre sikaduro so malady sikaduro no enkura ne hwe yie hwe on se nipa miense ekokogye ye no bokom na mienu ndie ne yeye na wo ne ye de waye on kwase asem ekura tu no zeze mi na be mi ekuro no ana malady ne be mi ekuro na ma malady pa nya da gi mi ekuro no obi a wagi mi se bia na malady wo de beda kwagye sikaduro ye yanka ye wo be frɛ ye malady tu ba bia nka no kura kyerɛ wo mu akwai kwagye sikaduro ye ya ko be kan futuro ne atacha agu ya so ene o se kuro tu no o se he bonsama de bia malady anu ade o on se ties kitwa bi ene fa ne na se ko be hwe ko ta so na etugu no so kra nko mprasa on se crazy kama crazy tra na etre na nyame anya na dom ne na this year the soul shafiri wo na next time obi ka zo kwagis kadro di aye futuo di amano maladi nyame chire obi o tie ye ya papa bi o US o se friend Oheneni 550 cities o se mfama me ba no amema no thousands of fruit nyame chira na papa asampani no oduba na ye de kakumba hene no ai ti Oheneni nyame chira nyame chira na papa ye kwa mama na so mama nsan so de wo madwen kire e de aba 0551 931 0548 931 931 hello namvimvi nko ba tu I say tu hello afternoon pagenti o fefre he male o fefre anraga tamale ye tie o asa me bitu ma mo you know le mobility yo ai na me ko me sona fram ma don't go ya gina TTH tama teaching hospital na pasha by fight no gini su gina kwan sai back so bra please na me gina yes as mo so bi on me bia on get here si fuma obi e do no nya minimum ya chanika tramresi pana kwa como você diz na como você me falou para não me frame wife não é tá no free tv tá no só com aquela down people teaching hospital mas não vai aí não há não sei ou não tá não não já kan vai ir na que moto ba emar ne bono ben tu ka de ko emar ne bono janpa tamale fo mamumo mayade ate me ne bo number mana bo frere no tu moto okay david dance o me so na gwa sante me ni ko da so no pay ya he so ko cha ki moto bo boni na ni pedi a yensuro sei yadase hello good afternoon pacho intio kato Romi Joseph me ka say free after me yo intio jo me ka person na on ba na da 14 years yo wa nya de na Ghana ha ma toilet ene ma toilet oh the ejuma sisi ai Ghana mra nya ejuma idi person no ye ni ka ya wo so to pia idi me tremo a munan mu fa munan sifo na mo no person no indi pa one am so you be na omo kan o say for inspector dia ben inspector o inspector be say akura no di esremo mama de say mama ni na malady ani aja bomba esremo mama ni wo say mama ni wo say akura no no be clear no from famra o say mo betun ya di na jima na ma no because anya say Ghana adi ya malady madam ase yanso ya da ase pa hello ama asingin kan enkan so e bi de ye ntie we on what you saying awurade ada wodoma mamemra amaywa na o so of winner o ye na ama on the go dit after we see the next time you tell the driver
obi di bidi mita mita from amount to 80 wuchu Ethiopia neighbor Ethiopia amount from to wuchu no matter that washisha no that they are working carry that back change kwa mafia dola kwa mpeto mafia makochi no me me tell me when mabo me man so le kan ti hospital here wo matigate here who is get there wako baby ama wako tin na watch me no be tie there o ga ka me da kan ti hospital you ma fa to ya pon Sunday any year we say to mu na me ko twa hospital that time American almost 3 million that time American be 2020 yeah 2 million I'm going to hospital what you la show no what me makina ko no baby man papa you just go to see me na me go and so la police one dey me kwa era se I'm piano to buy now me air phone you are paying on go for you so that me the campo kan won ko to no wo dey ma fo an o dey ko do dey find dey won nya me ni ta wa che ko abom that's not the I'm not mean your police in the so. What I will say, the good is, o fẹ́ ọ̀nà tó wọ́n kan náà yàtọ̀ náà ọdún yẹn mẹ̀yẹ kan bẹ̀ sí ẹ̀ náà máa bí ẹ̀wá yẹ tó ojú ní ìka bẹ̀ sí so ẹ̀fọ́ ẹ̀fọ́ lọ́sọ̀ ọ̀pá mi ẹni mi fi ewúrẹ́ akọ́ra kàtà yà ń tẹ́ nǹkan bi. ọ̀dẹ̀ ní nàmbà tí ẹ̀nà ọ̀dẹ̀ ní nàmbà bí ẹ̀nà bọ̀ ní ẹ̀wọ́ yìí tí wọ́n kẹ́tọ́ ọ̀bẹ̀ kan nìkẹ́ ẹ̀nà ọ̀dẹ̀ nàmbà yẹbi àtúntì ọ̀nù yẹdi ẹni tó fọ ẹdi polisi ẹ̀nà sọ́dẹ̀ ẹ̀nà mi ní àmì kan ẹ̀mìíràn yẹ ìdúgbò paa ẹ̀fọ́ yìí àmì kọ́ ló bí rẹ̀ bí. yɛda ase polisi kura inspector woso wo kɔne ɛne wo fie wura akasa yɛante wo nka biem yo sɛ afei na ɛbobɔ ba hello mami yo good afternoon afternoon papa yɛntie pacho ewi ase ku saa polisi ni nsimu sisi papa na gana hana ega si ewu nipa tumi di bɔne sei mami me frɛ mu asɛm yi mu fom na so paa na mo nyere mo na mo ma bebi asɛm obi a mo ma yɛn hu no kɔle mu na nipa di bɔne abɛ asɛm mo na me ne mo nyɛ duma yɛda ase hello good afternoon. Afternoon, I am yɛntie o Na me say, are you police ni no? Ọmọ no asem a ye bi sa no ba bia na ode ne na mi ho na ye tafira na. Na kuku isu ọmọ so ban tsem ni we na ye wo fufu. We ni na efe. Sister kuku osi eyi jementi yo. Hello. Me na mi ori mi pa original ayakasi o. Mama, ni bu afu ma. Se wo ha be ha na mba be ha bia mo ni producer me ni kra ho me. Contractor ma so mo ko juje ma mi chia me boss party ra o che. Ma, ye ba di na be wi ahia. Echiwa di e bo mai. Na ba pa kan bi se. Mi tu Nigeria se o kanokora. Ma no kra ba ko pe. Papa bi sa ni se ma bi sa ni na no de ko nwa ko bi de ke kala me fa mama ni bi. Pas ma me party ma na board nkuru no. Mama ni tiam se page. Onye mte machi. Papa no wa yo na de ba ne beba enen ma. Na me ke mi bi se enen ko ba ko nka. Echiwa di e bo manti. Ko ba ko pe no ma mbi. Nka bi se tu ko ba ko a. Ye na eki ni bi. Sha no man de ne beba ma me ti ake bone. Cause bone ni dosu. Eh, dia Ghana ye die. Ehu. Mama, police tani mu o. Wa nya ti ma mu ni bi oni mu na ho. Na ma me kwa ben catch bone papa ka be bishia ma se the number ba so dum edu mo ba dia chiro no bo se ma edu anyi me kwa bo se ma na 5 years 5 adia chi so nyiga en ka papa fa ho ma do me dia me kai me dia minimum ho why bla oh na number pass ana I dey get ho I chiro be bo se ma na dia ko so omo pra so ami years 5 for adia chi so nyiga papa en ka fa ho na wa wi amba Shaya se mami kan jam. Aka papa me ba studio be dia me mo bia no. Na foka ba studio ho. Ye ba tun be ma fanto. Ye ba hu yo se mo no. Ye di na makra. Achim odan old town, Boadidwa ho. Emranti amu yitire wo ho yi. Me mai. Mo se mo mi ye hwa wo pa, nyame nhira mo. Nyame nhira mo papa. Na me ba na Abraham pa achim adu bi ase. Moto bi di anim nipa mienu na te so. No ma be ko gina ye nimu twen. Yedu wa se omu je chinye se ye me anyamea. Eye me anyamea.
ombedu all day in court nyame nhyira wo mpa achimedu bi ase emrante e kamoto kwana no ho no rade nhyira wo mpa. Hello mpa chao udin yentie. Hello ya ti unka kasa o. Hello mpa chao yentie. Good afternoon, ma. Afternoon. Ya mamone je mafa moye. Ya damase. The American is police ni de no. Utie ni nkoma wotini nyina. Uti muze afon kan ko bi anim. Yo de bese se fam 94 na mo akra ni mai. Ya das. Yo. Ni Adwoa Juliet Owusu. Jama inu Adwoa Erade nhyira wo. Enra ice cream ni niam wo de bre me. Nyame nhyira wo Mr. Ya. Me ma me nana ya. Oba ye menu. Comfort ahin kranom. Me ma sister coast. Me ma ya ma de nyina Mabel. Asante. From Poma. Na me kan me jai me ankasa me nua Julia ye boa. Ma me kansa. Ama nyame nhyira wo ate. Enra mu koja me ma ne ye fe. Erade na nyankopon onhyira mu nyina adoma erade nhyira wo ena fe antebo ahema ketra una aye aduane no erade nhyira mu nyina edam wase. Hello gaje tema dikon ka tsina ko abiyentio kana na make ma nduye ma yesapa insta facebook o cheche na afin wa ile cheche na kana ko class ma kana he mane ya me ka se maybe insta passport ma ka dia movement na mo shan kolan da me en ka ko pension udi pension fikana plan so he ba che demo kana ya dasi fadi uchato. Hello Mami yentie we. Madam, me ka che good afternoon. Afternoon. Actually, I want to make my family. Me pa che again I was saying mama so mana wale ka pentene na me make. Yo. The same thing na to me. Me mama kwa wade me nam so wi asata se me no do kana ni. Adai. Ene na me share dia na me ko le na mama ya ka dwarf. And I waited what you say. And I read him wow. And I go school. And I said, I don't think I pay man. Because I don't come on come with you. Emma Michelle, I know what told me, but you shall become what happened to me. My told son, and it was yet for both you yet. It was on a muku. The man morning. So I shall man to one every minute. Look on my watch, looking at my watch. I let out of when I was done, I was going to dress. I was beautiful. Obe tunefo. Mama ba tuna nkomi mama ba tuna se. Ti mama amene de. De wo se nya kwa akata. Mama ya mto ona ka tamto wale ni. Ina ma tani dream. Mi ti mi se jonga obe dia. Ti me nya mo ka me tere mo. So fa me namba le mama. Yo. Nani ya. Fa number no ni twato. Mo hwe mai Abraham Pampa cho mo be hwe number. Ebusuafo e de asia. O chene beto aso. Sompa Achadie 2025 Yaba Bible say nyame sompa pani say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyani and Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronye yebema enusia ene ekrafo edidi na yenko ayetini agise wo beboayen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade mpaboa ye bia wahye dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amanoa ye momfa